ko to itaw mate pa irampin na amatengero iya ko to mate ang kaya salay pasuru ang kabaca Korea wakalabungay makade bismillahi ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam itappuyasan na po Allah Ta'ala makaciyoki okko Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu. Jadi iya tu amatengi ko iyali pulih ko baca pasuru ero tabi di ulangi pi ya kung kakamana mati keluarga na ajan dia tasuri tawe idi na je idi pasuru imbota idi pasuru amureta idi pasuru indota mana tawe suru nandota je ade je lawisang ide lawani yang payulang kada bismillah mapunco mi bismillahi ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cicapi bismillahi ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ipatadang ipalipis kanan na yaroye sebelah kanange legat tengi